Hello, hello, Dash Dele, Namaste, Dash Dele, Namaste, Sobetanale, Namalinja Sama Lokukam Sang, Ani Tiring, Penda Tambo, Chudu Tujingi, Seba Chuke Dere, Ani Nazidela Seba Chugi, Shogi Cha Dere, Namadina Losagi, Dash Dele, Chigi Shua Dang Chapchi Do, Nechidangi Ta Talo, Aneta Matewa Chila, Dashi, 10월에 다 맞대와 10월에 이제 갈치 월당 알아서 다시 그 미망 용라 네데스 다시 소남 중화세 어제 소남 냠바세 어제 딘데지 강에 다시 라다림바 망보지 최송 네로자 겐담라니 미망보지기 하시 원네랑 다시 자리다고 딘데 망보지 제열에 로사기 제도라 어디게데 아니 다시 강에 도스네 다시 난다 구이 정보 아니 다시 신라 폐위 중전라 되네 아직 로사 제고 된데 카 망보지야 지된 제거 된데 중요해 자리 망보지 낭샤죠 되게 돼 아니 아직 자제고 낭마 토바 된데 중요해 아 어디게 될라야 다시 갈수고래 다시 말한저 조진에 다시 단계 다시 뱀이 다 다시 말한저 다 히말라야 리기 카드절라 아니 슈첨버지 공연이랑 다리 제차와 인반장 그지 지금은 될라 하나 지주다지 제매위서도 이제 테스트 통기도 이나양 다시 양 같이 슈첨버지네 도스네다 도스네 로타기 로사기 뭐서 다시 신나 잡된 게 제고 되게 돼 다시 지절 지열에 마이나야 다시 한지 라서 다시 라서 최종 선말라 아니 라서 제야당 아니 다시 세 번째 계속이 아니 제고 텐데데 존이 참하게 도슨 야고 주비에 베레와이 아니 제 대셔들라 아니 달로기 로사 로 이동자당 앞중 아숨로 요거 따기 로델라 아니 제남바 참하게 다시 자활람조당 다시 소속이 셈나라 가르친게 여바이나 되게데 다시 삼든 주비게 뭐라고 몰람 쉬와당 잡지도 아니 도스는 저저 다시 소속이 수부기 퇴된라 아니 삽삼나로 나오시에 저데 다시 나랑 원에 차샤와이 마이나 저저데 퇴된데 계정 모습이 통기도 퇴된데 여바이 마이나 아니 퇴된게 제라 상마치 주도가 용기도 쉬에 라 저저 트렌드인데 키치무제를 자상미도 라서 아니 테스트랭에미 삼대시라비 베라남세 삼대시라에 나마스테 서베도 날라이 아니 뭐 아자페리 데레 딘바치 라이프만 조나 사팔 바이쿠츠라 아니 기나기 비갓케 합다 메로 소스테 알리게디 아사팔 바이쿠 가란레 라 사사데 हाम्रो यो 2001 से 53 सालको नयाँ वर्ष पनि सुरु भएको थियो हाम्रो टिबेटियनको त्यस साथसाथै म आफू पनि अलिकति बिसन्चो भएको कारणले केही यो हाम्रो बिजनेस भनौँ मेरो फेसबुक मेरो लाइभतिर खासै केही गर्न सकेन त्यसको लागि हजुरहरूलाई मेरो फ्यान फलोवर साथीहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि मनैदेखि क्षमा प्राप्त पाऊँ क्षमा माग्न चाहन्छु र आज चाहिँ अलिकति अ, सन्चो भनौँ कि ठिकै भएको जस्तो फिल लाग्छ त्यो भएर मैले आज यसो लाइभमा आएर केही कुराहरू राखौँ कि भनेर म लाइभमा जोडेको छु। किनकि मेन कुरा के भनौँ के भन्न चाहन्छु भने यसपालि लोसार चाहिँ खासै अ, त्यति रमाइलो मान्न चाहिँ पाएको थिएन। किनकि हाम्रो परम्परा गुरु दलाई लामाजीको भाइको निधन भएको थियो होइन? त्यो लोसारको 1 दिन अगाडि निधन भएको थियो। त्यस्तो कारणले चाहिँ खासै त्यति नाचगानहरू चाहिँ त्यति भएको छैन होला, गरेको छैन। हाम्रो यहाँ यो हाम्रो मिनेसोटा स्टेटमा पनि खासै त्यति गरेको छैन। जे होस् अब पूजा चढाउनेहरू भगवानलाई चढाउनेहरू लामालाई उ गर्नेहरू चाहिँ त्यति अ रेगुलर सान्तिनाहरू चाहिँ भएको थियो भन्न चाहन्छु। जे होस् त्यो साथसाथै आज म यो लाइभको थ्रुबाट हजुरहरू सबैलाई यो 2026 भनौँ कि 2001
53 सालको शुभकामना दिन चाहन्छु साथसाथै अनि यो सालभित्रमा हजुरहरूले के सोच्नु भएको छ, त्यो सबै सफलता होस्, प्राप्त गरोस् अनि त्यो साथसाथै के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूको मेन चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् होइन। स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो स्वास्थ्य भएपछि हामी हेल्थ राम्रो भएपछि हामीले सबै थोक गर्न सकिन्छ होइन। अब भनौँ न स्वास्थ्य राम्रो भएपछि एउटा हात-खुट्टा नभए पनि होइन, एउटा त्यतिले पनि हाम्रो जिउ शरीर राम्रो छ भने त्यतिले पनि केही न केही गर्न सकिन्छ। हामीलाई त सबै थोक छ, आँखा छ होइन, जे होस् हामीलाई चाहिने अङ्गहरू सबै पुगेको छ। खुट्टाले हिँड्न सकिन्छ, हातले काम गर्न सकिन्छ, दुईटा कानले अनि सुन्न सकिन्छ, दुईटा आँखाले हेर्न सकिन्छ, मुख छ, सबै थोक पुगेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई अहिले यति भएको बेलामा हामीले जे होस् त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, राम्रोसँग त्यसलाई सम्हाल्नुहोस्। अब खानेकुराहरू जे ज जे पायो त्यही नखानुहोस् होइन। अब सकेसम्म कोक, फेन्टाहरू चाहिँ नपिउनुहोस् होइन। कोक, फेन्टा धेरै हुन्छ, धेरै जस्तो आफ्नो लभ हुन्छ, आफ्नो फेभरेट मान्छ। कोक, फेन्टाहरूमा कतिको एसिड हुन्छ, त्यो पिउँदाखेरि हाम्रो जिउमा कतिको शरीरलाई त्यो इफेक्ट पर्छ भन्ने हामीले बुझेको छैन। तर अहिले हामी तन्दुरुस्त छौँ, यङ छ, त्यो भएको हुनाले नि एक कोक पिउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन होइन। अब कोक, फेन्टा, स्प्राइट अनि त्यो साथसाथै हाम्रो एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ नि त होइन। भनौँ न रेड बुलहरू अब विदेशतिर त धेरै थरीको एउटा एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यसभित्रमा के हालेको हुन्छ, के केमिकल मिसाएको हुन्छ हामीले बुझेको हुँदैन, देखेको हुँदैन, थाहा हुँदैन। तर यिनीहरूको प्रमोट गर्दा एडभर्टाइज गर्दाखेरि कतिको अ, राम्रो गर्छ। एकदम नै आज पिएर भोलि नै एकदम ऊ होला जस्तो तन्दुरुस्त होला, एकदम फाइदा होला जस्तो देखाउँछ तर अनि त्यसभित्रमा साँच्चै नै त्यस्तो छैन है। अनि त्यो भएको हुनाले ख्याल गर्नुहोस् तर एनर्जीको लागि हामी के खानुपर्छ, के पिउनुपर्छ एकदम ताजा-ताजा किनेर पिउनुहोस्, किनेर आफै घरमा बनाएर खानुहोस्। जुसहरू पनि कति अब हामी म्याङ्गो जुस, रियल जुस भन्छ नि त यिनीहरू हाम्रो इन्डिया नेपालतिर रियल जुस भने म्याङ्गो अब धेरै थरीको मिक्स फ्रुट भन्छ तिनीहरूमा कति केमिकल मिसाएको हुन्छ होइन। किनकि त्यो केमिकल किन मिसाउँछ भने नबिग्रियोस् भनेर। त्यो उनीहरूको केही महिना तोकेको हुन्छ नि त त्यो सिल प्याकमा होइन। यति बेला डेट एक्सपायर हुन्छ भनेर त्यसमा लेखेको हुन्छ। त्यो लेख्ने कारण के हो भन्दाखेरि त्यो जति लामो डेट हुन्छ त्यतिको तपाईँलाई जिउमा इफेक्ट पर्छ होइन। त्यो भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ एकदम नै ख्याल गरेर पिउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले फ्रुट जुसहरू, रियल जुसहरू पिउन मन छ भने तपाईँ घरमा अनि फलफुलहरू किनेर ल्याउनुहोस्, घरमै अब निचोरेर पिउनुहोस् न होइन। त्यो बेस्ट हुन्छ। त्यो भयो भने खानेकुराहरू पनि तपाईँले अब के खानु मन छ अनि अब धेरै जस्तो हुन्छ नि त जिउमा लाग्ने खालको भनौँ न चामलहरू अलिकति काम खाने गर्नुहोस् अनि आटा रोटीहरू धेरै खाने कोसिस गर्नुहोस् होइन। त्यो भएको हुनाले त्यति एकदम त्यो मेन कुरा चाहिँ म आज त्यही भन्न कोसिस गर्छु। त्यस साथसाथै आज म के भन्छ भने अब धेरै दिनपछि म एउटा बिजनेसको विषयमा पनि म थोरै भन्न चाहन्छु। किनकि मैले जुन म बिरामी भयो स्वास्थ्य राम्रो भएन। त्यसपछि मैले के गरौँ भनेर बसिरहेको थियो। त्यो साथसाथै मैले एउटा सोसियल मिडिया फेसबुक चलाउँदाखेरि स्क्रोल गरेर हेर्दाखेरि एउटा एउटा एकदम अमेजिङ एउटा प्लेटफर्म एउटा बिजनेस डिजिटल होइन, अन्य सोसियल मिडिया थ्रुबाट गर्ने डिजिटल एउटा बिजनेस भेटेको थियो। त्यो बिजनेसले के रहेछ, कस्तो रहेछ भनेर मैले बुझ्दाखेरि म यो बिजनेस चाहिँ भेटाएको थियो र म अहिले यो बिजनेस पनि रन गरिरहेको छु र अनि साथसाथै अहिले चाहिँ म यो साइड हसलको रूपमा पार्ट टाइमको रूपमा मैले यो बिजनेस रन गरिरहेको छु। अनि अनि यो बिजनेसले के दियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने सबै थोक दियो होइन। एजुकेसन दिँदो रहेछ, अब मेन कुरा चाहिने हामीलाई पैसा हो, पैसा दिँदो रहेछ
हैन फ्री टाइम फ्री दिँदो रहेछ। त्यति दिएपछि हामीलाई चाहिने त्यति नै हो मेन कुरा हैन। त्यति दिँदो रहेछ, त्यो सबै दिँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले म अहिले यो बिजनेस पनि रन गरिरहेको छु। केही गरी हजुरहरू यो बिजनेस कसरी यो बिजनेसलाई इनरोल गर्ने हजुरहरूले कुनै मान्छे थाहा छ यो बिजनेस कसरी गर्ने, के गर्ने, गर्ने इच्छा छ तर कसरी गर्ने भन्ने बुझ्ने छैन भने बुझेको छैन भने म आज के भन्न चाहन्छु भने you how know how to start digital business भनेर मेरो आज टपिक चाहिँ त्यही छ हैन। हैन? नो भन्दाखेरि चाहिँ एनओ नो चाहिँ होइन, केएनओडब्ल्यू नो होइन। तपाईँले केएनओडब्ल्यू नो यो अनि तपाईँले थाहा होस् कि यो बिजनेस कसरी रन गर्ने भनेर। त्यसको विषयमा म थोरै भन्न चाहन्छु। त्यसको मेन कुरा चाहिँ म कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो यो बिजनेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ, सुरु कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ र यो चाहिँ मेन हाम्रो डेली थर्सडे, ट्युसडे अनि कुनै बेलामा फ्राइडेमा पनि हुन्छ। फ्री वेबिनार लाइभ सो हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो सुरु गर्ने चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ, यसबाट थ्रुबाट सुरु हुन्छ। यसमा उहाँहरूले मेन वर्क्सहरूबाट गर्नुहुन्छ। त्यस साथसाथै मेरो यहाँ वेबसाइट छ होइन। अब तपाईँ सुरु यहाँबाट हुन्छ। जुन तपाईँले गर्नु इच्छा छ, कसरी गर्ने थाहा छैन भनेपछि जुन मैले वेबसाइट मेरो स्क्रिनमा पनि दिएको छु, त्यसमा गएर तपाईँको नाम र अनि इमेल चाहिँ रेजिस्टर गर्नुहोस्। रेजिस्टर गर्नाले तपाईँले केही पनि नडराउनुहोस् र अनि नडरेर हामी जहाँ गयो भने एउटा अब रेस्टुरेन्टतिर होइन, अब भनौँ न हामी होटलतिर गयो अनि केही कहीँतिर जहाँ गयो भने हामी केही एक होटलतिर बस्न गयो, केही काम गर्नुभयो, हस्पिटलमा गयो, अब जहाँ गयो भने एउटा रेजिस्टर गर्नुपर्छ नि त। त्यो रेजिस्टर गर्नलाई हामी केही मनमा शङ्काहरू हुन्छ नि त, हेसिटेटहरू त्यस्तो हेसिटेट नगरिकन तपाईँले यो रेजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईँको पहिलो स्टेप, फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यही हो। यो बिजनेसको सिस्टमले नै यही बनाएको छ, यही दिएको छ। तपाईँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जुनसुकै मान्छेको तपाईँ मसँग जोड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र जहाँसँग जोड्नु मन लाग्छ, जोसँग जोड्नु मन लाग्छ तपाईँ जोड्नुहोस् अथवा तपाईँ मसँग जोड्नु चाहनुहुन्छ, मलाई नै जोड्न सक्नुहुन्छ भने जोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस्, मेरो वेबसाइटमा गएर तपाईँको नाम र इमेल रेजिस्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के पाइन्छ भन्दाखेरि अनि अब फ्री वेबिनार भिडियो 90 मिनट्सको एउटा 1.5 आवरको एउटा फ्री भिडियो पाइन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नुहोस्, तपाईँले रिल्याक्स गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यो हेरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट स्टेप भनेपछि अनि अर्को स्टेप आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँ मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ र म त्यसको विषयमा पनि म अनि बताइदिनेछु अथवा तपाईँ मलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो तपाईँले चाह्यो भने मेरो वेबसाइट मा छ, तपाईँ मसँग फ्लो गर्नुहोस्, फेसबुकमा फ्लो गर्नुहोस्, तपाईँ डाइरेक्ट कल गर्नुहोस्। हामी 101 यसरी नै गरेर भिडियो कल गरेर हामी अनि कुरा गर्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु है। अनि त्यस साथसाथै म अब छोटो मेरो टिबेटन भाषामा पनि म भन्न चाहन्छु है। Lasso ani tashtele nambalenya chamalo ngemi samdeshraye ani tare tachi ngarang zo thandangi khondo shiwana shenji ki tachi ngarang tachi lokha shingwani sugo nedang nikyo ji cha dos kange dos chede de sambala ni yurimbo ji ani tachi kaya drama thoba che tini dos nangla de chije de jemewa de sambala ngi ani modep sanamendo Facebook de scroll jine dos na da zo puja tang de dos ta de wa yin ani de ta de zambala ani ta che thanda gi ngegi cheda che shin bi gi ni chado june songle ra da che digital business ra di de thong song di thong wi ta je la ngegi khare che go do di ngegi khare che go do ngegi che tu ba do ba me do ngegi che na khare re sha ma che na keben khare do 제나 키 가르침도 되네지네 아니 심주 약보신 제바이 이 제외 제라 아니 다시 말한게 문제제게 개변다지 통외 좀 잘라 되는 말한데나 냠쇼 제바이 단단한 데나라 아니 저네 다시 로직 다다 친송시에 아니 다시 로직이 나랑 알아서 다시 미체들라 그야 되가서나
아니 가르쳐버려 다시 수불라 최대 아니 다시 롭종 아니 다시 무 써야 되래 어디게 대 장마지 정되는 제기도 라 근데 디인데 삼발라 아니 다시 디 참마지 제기도 디인데 삼발라 마디나라 도스는 냠셔 체와이 임바야나 다디 총디 고마중가랑게 캐나발라 가르치고 삼살라나 아니 조조 다시 나랑서 탄다 니동 네 다치로 니동 다시 자면 이슈제도 아니 나랑서 다시 베란 로 라게글로데 아니 니동 자당가 좀 메바토이 로 딜라 아니 다시 로사기 달로기 로사데 차예버지 다시 낭투여 말에 아니 다시 다시 란조 다지는 공부 자원 전부 고이 아니 중보 다시 징라 배위 좀 전라 때네 네 미망고지 다시 나 탑던라 소바 되게 차지고 망고지 낭 여러 데 있나요 다시 갑도 제라 아니 인도스는 다시 치된 제거가 되는 중요해 네디 담아란조라 로판기 다시 네지레 로판비기 고지레 아니 쇼르도랑 아란조기 다시 지단계로 사체바 지당 세번 숨 따티게라 아니 따체바지라 라미로 사시고레 아니 제바 숨라 다시 최종로 사세고레 제바닐라 아란조 다시 잡을로 사스네 도스네 지단계 권에 도스네 셰서지데 요레 에네 임바이나야 다시 달로데 최종 로사데 도스네 다시 최종 로사세 등로 상수 당야 되레 네 다시 어딘데제 상당 최제레 아니 사체바직데 네 라미로 사세네 다시 나타라 라당 라만데라니 차 다시 저 아셔야 되게 네 지용게 도스 낭이 요레 삼비도 아니 데 쇼르달라니 다시 캐나마 상마로 로디 나라 아니 소저기 다시 삼드 가레에 바나 데투비 몰람당 레와 몰람당 아니 조조데 소저기 다시 최된데 약간 나오나 쉬어야 sabsa 나오나 쉬어야 최된데 요바이나 가랑조 다시 차장직 제투구열에 가레 제거 삼바이나 제투구열에 가레 제거 삼는데 주투구열에 아니 되게 근데 최된데 약간 요바이나 상무 주투구열에 뒤에 삼바라 조데 최된데 약간 나오나 아니 나랑 저기 다시 최된데 다시 미카시게 다시 가 최된 약간 지구에 다니 수불라 뉴숍계구도 톱계구도 지냈다 동야리 아니 디게데 다민나 망고지다 된상에 에너지기 다제 동야게 추진의 망고지도 어디게데 동고아래 디게데 다시 강도되게 맞춰로 나셔야 대난시 대에 대응달랑 알아서 다시 동추 다시 꼭 팬다 스프라이트 디즈여라 디게데라 아니 강투득이 다시 용도 따로 나셔야 이게 되나라 다시 케미컬 세워마레 다시 두제데 루고야레 디투스 몽고지 제고아레 두제데 촐라 만드야기 균젠데 가르친 제고아살라나 니고 디나라 두제들로 두제데라 되게 깬체네 아니세 사자 통과되죠 촐라 조고 아마레 디기 디인데 참발라 디 아니 나란조기 kokbanangla de sambala naranzo sobola ani kyenja goyare diinde ani kyaran namba 강투 두게 되게 돼 아니 다시 용도 따로 나셔야 아니 대다 다시 잡지도 아니 가르쳐 가서나 다시 예 간주게 다시 자도 전에 총례디 콜라도스는 로잔지 네 슈고에 매나 아니 다시 지단계 미망버지게 다시 자도 전에 총례게 대 도버산에 등에 망버지 리 망버지요래 제그 삼비게 아니 도스는 바바바치네 지된 제네 다시 젤류탭 등에 망버지요래 어다디 다시 문에 다니게 태좀랑 게네 내지 술라 계제 치거나 팔라 계제 치나야 계제 다랑 시기도 수조라 계제 치나야 다가나 시기도 미카 시기 아디 야고 말에 스캠레 랑아 딘데도 당가 가르치거나 삼대기게 딘데기 릭 망보지요래 다시 켄 넘버랑에 가르치고 삼면나 아니 문에 다니게 다나 팅상규 두셀라 스캠 망보요래 덴덴틱디 요래 계제 야탐바 요래 스캠 요래 임바이나 스캠데 칸데치는 레샤 스캠데 칸데치는 용기도디 아니 소자랑게 냠십 제거야 심주 제거야 아니 다시 체내 소속의 탁주 제거야 돼 개심버시 레상기도라 디인데 참발라 배차샤나 단당 안주기 총 자도진의 총례디다고 차샤와나 스캠 임비기 중제 개 요마레 가시기디 스캠을 랑아 요레 릭치 요레
이 스캠 임비기 딱sen 가리 요래 건설라 계제 티가드나 심주진의 티와랑 건설라 시야 요 말에 이 이제 잠방 안되게 단다데 자도준의 총례데 스캠 말에 했으나 다제 자제 켰단 스캠 마옌바 아니 나서 자제 야단 다제준의 슈투고 아래 시투고 아래 조진이 칸이 셰버 잠게 마옌바 스캠 임바이나 아니 미 망고지 가서나 택마칙 자도나 송 다자나 튕겨레 니 튕겨레 저랑라 가바제 당겨레 딕체쇼 니체쇼 숨체쇼스네 라비레 아니 디젤라 저랑 라도게레 저랑 당봉묘 디가서지 뽕쇼 네 저랑 가자 디가서지 제고라기레 어딘데지 테네 네네 보고 땅에 망고지 요레 디조 문에 잔네게 스캠레 당본이 무 조점 쟁에 당본이 무 디가서 캐쇼 라마디네 여바이나 자책자다 먹는 스캠레 디조게 텐데나 덴데나 삽사 체크야레 라 삽사 체크야레 임바이나 단당한 주기 자도에 주는 총례대 무 당보 저랑라 무 캐셔스네 라기 말에 당보네 저랑 무 캐셔 라기 말에 당보 가르치시 라기레 당보 저랑게 체도라 레도 레면도 따셔스네 댕자시 제여라 so de tingja de kare re lab di tambala ani thangbo de ani perang pena chasana thanda ta je more information isnenge ge thanda de screen gala tendo ra dire ani pe chasana dire ani de dang chapshin do thanda nge ge de la screen gala purchase tengora de cha shawai na dindere ra di cha che de zambala di kare rasana ani nganji gi ta che live show yonggo re sa mingma che dini 사 프로포즈 사 파상 삼자 살학발라 용고래 이게 대 용어의 존재라 되는 건축의 라이브 쇼데 아니가서나 프리라 웨비나르 to freedom live labda join us to learn how to make money online slash radi post karkne nangla odine station inzidamla di agi gyne charang 당볼 step ra first step ra di khan dogu asana dine dogu ore di 총 디기 땡자 디기 딘데 주튼 샤레 이 당보 드로사 데 딘네레 디네 가레 도고서나 당보 저랑게 www.samdesharab.com 아타와 어느 수임바이나야 라야면 수임바니 인지민지 얘기 웹사이트 나라 주거레스나 켈라고 아마레 저랑 술라 되버도 저랑 수냠도 타니와노 수냠도 대화체나 대화 영사레 저랑게 미제 주와 쳐야 되나 야 freedom your life change 라 not for me 라 메로라기 와이나 나 तोबेको लागि हो हजुरको लागि हो त्यो भएको हुनाले तपाईँ ससरी भयो भने मसँग जुड्नुपर्छ भन्ने छैन र मसँग जुड्नुपर्छ भन्ने छैन not only for me this in this digital business owners 2 lakh 76,700 people in here so tas त्यो भएको हुनाले तपाईँले जसलाई मनपर्छ त्यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ र तिनदेखिसम्म केरम सुन्याम्दोले ढेवाजना थाहा निवादो लेला वायंसारे तिन्याम्दो दोशोस तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ र केरम म्युजिक युवा तेगरे तिनदेखिसम्मला ने दि थंगो स्टेप दे फर्स्ट स्टेप दे ठोदा दिले जिरे www.samdeshrab.com लाना दोवाना ने वेबसाइट नाला जुडोरे केरम मिङ द इमेल रेजिस्टर छे र मिङ द इमेल रेजिस्टर छे छवे जेला अनि केरम ला खारे लगने साइड ला अनि काम चुन्जु चिलेगरे साउन्ड एउटा सेडो बक्स हुन्छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले लर्न मोर भनेर देखाउँछ र लर्न मोर भनेर देखाउँछ लर्न मोरलाई टिङ्गिरे त्यसमा गएपछि त्यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले एउटा भिडियो आउँछ हैन त्यो भिडियो मजाले हेर्नुहोस् तपाईले घरमा बसेर मजाले बुझ्नुहोस् मजाले हेर्नुहोस् त्यो हेरिसकेपछि तपाईले बुझ्नुहोस् फर्स्ट स्टेप भनेको त्यो हो त्यहाँबाट कति बुझ्न सक्नुहुन्छ बेसिक त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बुझिसकेपछि तपाईले अर्को नेक्स्ट स्टेप ओ यो बिजनेस मेरो लागि होला जस्तो लाग्छ म अझै पनि केही बुझ्छु र 얘기 치도 인사를 삼삼도 디 총대 야고 예사래 디 단도양아지 약도 하건데도 단도양아 떼지 셀도 하고 여기 되버도 아제 뭐 라므상가 부스나 चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अर्को स्टेप भनेको चाहिँ छँदैछ हैन यो भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यही हो हाम्रो बिजनेसले दिएको एउटा प्लेटफर्म सोशल सिस्टमले दिएको यो मैले बनाएको हैन जुनसुकै एकजना मान्छेले बनाएर दिएको बनाएर राखेको हैन हैन तपाईँ भनौँ न तपाईँ सन्देशहरुले बनाएको तपाईँ सन्देशहरुसँग जुन्नुहुन्छ भने तपाईँ सन्देशहरुले बनाएको हैन सन्देशहरुले तपाईले केही पनि बनाएको छैन तर जुन सिस्टमले बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ म तपाईँ अगाडि कसरी बढ्ने भनेर तपाईले हेल्प चाहिँ म गर्न सक्छु म हेल्प गर्छु हैन र तपाईँ तपाईँ यो भित्र आउनुहोस्
चाहनु हुन्छ भने हैन भित्र आइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो छुट्टै छ। त्यो पछि हामी कुरा गरौँला। त्यो भई आइसकेपछि र 걔랑 나랑 주차서나 걔랑 총대나라 레짜서나 이 제기 림바 칸데스 도구고도 내가 강바 칸데스 공바 칸데스 पोगु고도라 अनि हैन तपाईँ कसरी स्टेप चाल्नुपर्छ त्यो हामी पछाडि सिकाउँछौँ। तर सबभन्दा पहिलो कुरा नै यही हो। तपाईँको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ त्यही हो हैन। 당고 스텝 대응 다 공부 렘바 당고 그런 대한 길에 이 니자마라 데라 계란기 아니 다시 게타 아나 가려하고 who knows maybe you change your first step you're gonna change your life 라 who knows 라 कहिलेसम्म र अनि उ गरेर बस्ने हेस्टेट गरेर बस्ने र कति बढ्दो थोपा सान्ने त्यो गरे कति बढ्दो तेजोम सान्ने त गरे कति बढ्दो अनि विन्डोज सिट विन्डोज खास ताछि विन्डो सप गरेर घर बस्ने हैन त्यस्तो गरेर नबस्नुहोस् र कति बढ्दो अनि फ्रेन्चर त्यसै त्यो गरे खाला वर्ता चाहिँ kalawara kadyo bardo toba sanye deore ra thizom sanye deo kadyo bardo la dachi ko success chana pecha jana samde sharap kerang din nang la kerang din nang la laga chegi do kerang din nang la chong gyagi do kerang success chasana kerang ge yakko chasana kerang dumde yakko thosana manju chegi lawa yana kerang jilli the do dede chambala samde sharap karo ya le do dede ma taya la ani khoga ra mara khashira ha ko mare ha ko ya mare di ni chambala chong digi 미 망보지 규주 다시 튼튼지 나라 아니 다시 망보지 규가 된다 내가 아니 단다치 지단기 프로페셔널 내가 돼 이유야 라서봐 아 아니 다시 용도 단야 라서봐 근데 미 망보지 지고래 로니 로시 근데 나라 근데 징이 미 망보지 요래 이인데 잠발라 소소양 대나신지 제거하게 탑시 땅 거야 돼 개치 보시 동기도 이인데 당보 스텝 데 딘데지레 드링 얘기 다시 딘데기 당 스텝 당보데 로당 간데지기메 좀전 가래 예메 스텝 당보데기 가래 땡기 예메 톱당 가래 찌기 예메 어디 콜라 도스데 셰바이 हैन आज मैले हाम्रो डिजिटल बिजनेस सुरु गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हो न हैन नो हैन KNOW नो हाउ टु डिजिटल स्टार्ट बिजनेस हैन नो हाउ टु स्टार्ट डिजिटल बिजनेस भन्ने विषयमा यो चाहिँ मैले फर्स्ट स्टेप यो हो त्यही भएकोले मैले आज यो विषयमा केही कुराहरू राख्यो हैन हजुरहरूले केही मन पर्यो केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ म यसको विषयमा तपाईँले फर्स्ट स्टेप राखिसकेपछि तपाईँलाई इमेल आउँछ तपाईँले www.samdeshsharaf.com मा गएर तपाईँको नाम र इमेल रेजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा इमेल आउँछ मलाई पनि इमेल आउँछ त्यसपछि तपाईँले त्यो इमेल पाइसकेपछि तपाईँलाई यो फ्री एउटा भिडियो पनि पाइन्छ त्यो भिडियो मजाले गरेर बसेर हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो हामी पछि कुरा गरौँला अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु र अनि अझै तपाईँ हामी 101 हैन हामी भिडियो कल गरेर यसरी नै हामी जोडेर कुरा गर्न सक्छौँ 라 아니 디 인디 잠발라 당보 다시 자도 주네 총례 디기 아니 다시 로당서 콤바포당데 콤바 림바 당보데 로당 딘데시레 아니 디 톨랑에게 딩년동 딘데제 세위 좀잘라 되네 켄남발라 도스네 피나 직 편도다지 연결해서 삼비게 레와다지 총송 디 체닝에게 도스네 단다 도스네 년동지 도스네 개동다 도스네 도스 피와예 디 좀잘라 되네 아치 남바양 미카시지 아제 다기 권도 쇼바나시 이제 도바 남도 대좀 된대지 게네 등에 망보지 요래라 윈도 다시 윈도 숍제 등에 요래 다 된대기 잡네 따지 따네 등에라 된대기 망보지 요래 되게 창말 나와야 돼 편도 요래와 예주의 된대지 쇼바다 샤부제 권에 탄다 아니 되는 게 대동대 된대지라 아니 참조 쉬어야 페이스북 나와 아니 다시 디 태동대 당당에 틱톡 나라도 티샤에 페이스북 나랑이랑이 비즈니스 페이지 아니 퍼스널 프로파일 네 니자 나라 삼대셔라베 요레 아니 저랑도 칸데 나라 튀고 좀 나도 튀네 냠도 또 튀용로 제 쉬어야 아니 제라 아니 만서 냐
아니 나로라 주차선나 지나다도 저랑서 야치 추와 딘데 요바이나다도 아니 추와 당로나 커멘트인데 지나로나 쉐예 아니 데젤라 먼저 무튜네 도스네 튜네 케제 셰초 레레레션도 101라 아니 미직 단직 튜튜네 먼저 도스 자와제네 케제 셰초 쉐예. Okay, bye bye. See you www.samdeshraf.com.